Mubunge wa gicigo mbunge kia Gembe North Julius Taitumo augite ni bakumenya Kenya baba ingi ni bambiritie kwinamia wirigiro bwao kiri thirikari ya Kenya Kwanza indi bubukagaruka kiaria. Mubunge ucio augite thirikari je ni kuibangania na ntukio ne charu wa Kenya bakamikenera na gutigira ni kubaguna bokatha na njira mwanya mwanya. Augite botatongere ba Meru ni bakumenya mantu jakagira na Meru bakona matunda ja thirikari je. Bere buruga nkwenda kuwa ni uma Kenya baba ingi barethirito banietie wirigiro kana matumaini, lakini nkwenda obera atiri thirikari ina nia nzuri na nkwenda baromba jara thirikari kueka thithia ndene Meru turia atongeri batwelesere na twina wirigiro nonto ya mbecha ira itoneka acha kubwithia barabara riu kuringana na oti burabu manachia na petroli ni kwithirito kwina mbecha na riu contractor ibanenkeri katweterete aki mbura enia ya subsidy nikenda contractors barabombo choka barabarene na icio cio nto cia maruri yarabo gwite bakathithia ngwitikia contractors still are on site na araba yanite na nara onto kwa mutuati na lare process ya evaluation niendelete na ndina wirigiro ikirikia contractor akioneka akaita nguine kura ngiromba ni thati antu ba Meru twetere na twina wirigiro thirikari ikathithia no nto twina time ya miaka eli ya kuthithia mwisho ara tukauria ciuria biu lakini onto thai kukosa imani no mona gwa kinya at family level kwe mantu ya chumbura namba ti finally kwina wiro ukathithia yo kuga ngwenda kuwa nonto thirikari na nia na itukuona mbeca icio onekete ingwitikiria mirandira muno muno ekwa barabarene nonto ni ethiri na thinene sana ikomba kuriukua money itethai ute mbeca enough ibonto ibachweri yeto only kinya mbeca kinya bilioni kana kinya trilioni no only kuote mbeca enough kangwenda kwa nonto thai kwina hot plan ibota generate money na ru contract already by na agreement that after certain level wa thithia ngukethwo kiri awa ibonto tukua manto enough money tengu yetu bila tubati kuona batwe iura maendeleo ya kuthithika na mwananchi bieterete imaendeleo ati kwenda kumia kithi mbeca ni enough lakini ili nonto itukwita tuka assured na itukuona ura collections kuendelea thai kwithito ku stabilize it too. One of the indicators ni urantu batumba kuelewa ugakuolelia dola ku stabilize minyambe jira onto ira tware nacio marando yara ria dola yari 169 thai 129 ku bechira tware ome kana ira marando yara tutikure na rate ira ku kwina savings ugakuolelia that pressure is no longer there.